Okay, saya dah ready dengan air. Dah ready dengan speaker music. Tadi baru lepas hantar anak ke sekolah. Sekarang ni tanpa melengahkan masa, saya nak workout dulu sebelum pergi pejabat. So sekarang saya belum mandi lagi pun. Okay, biasa macam tu lah pagi hari kan. Workout dulu, peluh-peluh. Lepas tu barulah kita mandi, barulah kita pergi pejabat. Okay. So kadang-kadang dulu kan saya ingat nak workout ni kena tunggu masa lapang. Tapi tak lah. Okay, macam saya ni umur dah 38, baru 38 insyaAllah. Okay, so dulu ingat kena tunggu masa lapang untuk workout. Kena tunggu mood. Okay, kena tunggu mood datang, kena tunggu perfect condition kan. Tapi padahal nak buat squats, hari ni saya buat squats. Okay, saya buat squats up to failure sampai saya tak dapat lagi push habis. Okay, padahal dalam 20-30 minit je confirm jadi. Okay, bagi saya pagi ni, okay, peluh-peluh dulu, push dulu, badan rasa hidup, kepala rasa segar, baru semangat nanti nak pergi kerja, mula kerja. Peace, buat je. Okay, lepas buat ni buat tu, lepas buat ni buat tu, everyday buat je. Okay, so sekarang saya nak start dulu guys.